Reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza cyane bakunzi ba Rwanda Top News, mukomeze kugira ibihe byiza cyane, mukomeze kunogerwa n'inkuru zacu zigiye zitandukanye, waba uherereye hose mu gihugu, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, waba uri iburasirazuba, waba uri burengero bwaryo, ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali, reka tugusuhuze tukubwire tuti amahoro y'Imana akomeza abane nawe, kandi nawe uri hanze y'u Rwanda nawe tukubwire tuti komeza ugubwe neza cyane, uri kumwe natwe hano kuri Rwanda Top News. Murabizi ko tubagezaho amakuru agiye atandukanye abavugwa hirya no hino ku isi, haba amakuru abavugwa hano mu Rwanda, haba amakuru abavugwa hanze y'u Rwanda, haba amakuru abagenda avugwa mu mpande zose z'isi, tubasha kuba tugerayo gatanu kuri gatanu, tukabafasha kuba mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Icyo turabasaba gukora subscribe, tukabasaba gusharinga inshuti zanyu, tukabasaba kurikinga inkuru zacu, tukabasaba kuba mwanazireba ndetse mugakora subscribe, ubundi mugasharingana hagati yanyu mu nshuti zanyu, nazo mukagenda muzibwira byinshi biba biri kubera hano kuri Rwanda Top News, kugira ngo nazo zikomeze kugenda ziri update, zikomeze gukomeza kugira amakuru aba ari update. Murabizi ko kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru tuba tubagizaho inkuru zigiye zitandukanye ziba zigezweho. Yes, nkuko channel yacu ibivuga, tubagezaho amakuru ari top, amakuru ari hit, amakuru ari hejuru y'andi, kugira ngo mubashe kuba mumenya ibiri kubera ku isi muri ako kanya. Byose ni hano kuri Rwanda Top News, undi mwebwe mugakomeza kurikinga inkuru zacu, mugakomeza gusharingana hagati yanyu, kugira ngo ibintu byose bibashe kuba bigenda neza cyane. Aho muherereye hose rero, reka tubifurize amahoro y'Imana, kandi mukomeza kugumana natwe hano kuri Rwanda Top News, mukomeza gusharingana, mukomeza gusharinga inshuti zanyu, kugira ngo nazo zikomeze zimenye ibyiza biba biri kubera hano. Nimukabyihererane, kuko tuba turi kubagezaho inkuru zigezweho, kandi hano baba bakeneye amakuru mashya. Rero niba ufite inshuti zawe, zisharinge iyo nkuru tuba dushyizeho, nazo zigende zimenya ibyo byiza, zigende zimenya amakuru mashya agezweho, amakuru ari update, amakuru ari top, amakuru ari hit. Zose inshuti zawe ugende uzisharinga, kugira ngo nazo zigende ziba update mu makuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Rero murabizi ko amakuru yose tubasha kuba tujyayo mu makuru ajyanye n'imikino, tujyayo haba amakuru y'imikino, haba avugwa imbere mu gihugu ndetse n'abavugwa hanze y'u Rwanda ndetse na kure ya Afurika. Amakuru yose tubasha kuba tubagirayo tanu kwa tanu, tukabafasha kuba mumenya ibiba biri kuhabera mu mikino. Imyidagaduro nayo nuko tubasha kuba tureba hano mu Rwanda, tukareba hanze y'u Rwanda na kure ya Afurika hose, nuko tubasha kuba tujyayo gatanu kuri gatanu, tukabafasha kumenya uko isi yaramutse, uko isi yiri buzenguruka muri showbiz hose, tubasha kuba tujyayo gatanu kuri gatanu. Politike nuko tujyayo tukababwira mu bihugu byose, yaba muri Afurika, hanze ya Afurika, mu Rwanda hose tubasha kuba tujyayo tukababwira amakuru bari kubyuka avugwa muri politike, yiriwe avugwa ndetse na yavugwa muri politike, kugira ngo mubashe kuba mumenye amakuru mashya muri izo domaine zose. Amakuru hajyanye n'umutekano naho tujyayo, mu makuru bari kuvugwa ku mutekano hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, tubasha kuba tubagerera tukababwira byinshi bigiye bitandukanye biba biri kugenda bivugwa ku mutekano mu baturage. Tugerayo mu mutekano w'abaturage, tugerayo tukabasha kuba tubabwira mu turere tugiye dutandukanye biba biri kuhabera mu bijyanye n'umutekano, tubabwira ko imitekano imeze kabisa mu turere twose tw'igihugu gatanu kuri gatanu. Rero murabizi ko ubukungu tujyayo mu bumenyi bw'isi, mu iyobokamana, amakuru asohotse ako kanya duhita tuyabagezaho mu iyobokamana, tukabasha kuba mumenya ibi biri kugenda bivugwa mu bijyanye n'iyobokamana kabisa, tukagenda tubibafashamo gatanu kuri gatanu, tukabasha kuba mumenya ibyiriwe bivugwa muri izo mpande zose. No muri izo domaine zose mbabwiye, tubasha kuba tureba mu Rwanda, tukareba hanze y'u Rwanda,
ndetse tukareba no hanze ya Afurika muri izo domene zose mbabwiye. Rero icyo musaba mwebwe no kuguma kuri Rwanda Top News mukabasha kuba mukomeza gukurikirana ibyiza bigiye bitandukanye biba biri kugenda bibera hano. Rero murabizi sinagenda nababwiye uko icyorezo cya covid gikomeje kwica abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda murabizi. Rero icyo turasabwa kubahiriza amabwirizwa duhabwa n'abatuyobora kugira ngo tubashe kuba turwanya covid-19, tubashe kuba tuyihashya 5/5. Baratubwira bati mwambara agapfukamunwa neza, agapfukamunwa n'amazuru, gapfuka amazuru kakajya no hasi ku kananwa, urumva ko bawirinze neza cyane. Bakatubwira bati mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka kugira ngo mubashe kuba mwirinda covid-19, mwirinde ingendo zitari ngombwa, mukomeze mugume mu rugo niba udafite ingendo ziri ngombwa, niba nta kazi ufite ujyamo, niba nta ngendo ziri ngombwa igumire mu rugo. Kandi bakavuga bati niba ufite ako kazi, niba ufite izindi gahunda ubugiyemo, gerageza ushyiremo intera metero hagati yawe na bagenzi bawe kugira ngo ubashe kumakinga sure ko wirinze covid-19. Rero dushyire hamwe byose tuzabigeraho, tuzayihashya 5/5. Rero murabizi ko amakuru yose tujyabagiriraho 5/5, tukabasha kuba tubabwira ibiba biri kuzenguruka ku isi yose. Rero reka tubifurize umugoroba mwiza cyane inshuti bakunzi ba Rwanda Top News. Rero muherereye hose birumvikana neza cyane nk'uko rero mba nabivuze hepfo, twizere ko mukomeje kwirinda covid-19 kandi mukomeje kuba murinda n'abanyu cyangwa se mwirinda namwe ubwanyu kugira ngo dukomeze gufatikanya guhashya iki cyorezo. Birumvikana kuko gikomeje kwandura abatari bake ndetse kigahitana na benshi mu gihugu cyacu. Rero inkuru mbazaniye muri uyu mugoroba ni inkuru itunguraye cyane cyangwa se inkuru igaragaye birumvikanaho hari inkuru ijyanye n'imitwe ibarizwa mu mashyamba agiye atandukanye. Iyo mitwe ikaba irwanya cyangwa se ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Rero uwo mutwe harimo FDLR birumvikana ndetse n'undi bita RNC. Rero ikintu kigaragaye nuko FDLR iri mu nzira zo kwivanga na RNC, abatabyemeye bagahotorwa. Rero inkuru dukesha Igihe akaba ari ukwivuga ati rwose abarwanyi ba FDLR rwose bakaba bashaka kwihuza n'aba RNC, umuntu utabishaka akaba yakwicwa. Nyuma y'imfu z'amayobera ku bayobozi b'igisirikare b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, amakuru aturuka muri uyu mutwe ni uko abenshi mu barimo gupfa hari abatemera imikoranire n'umutwe wa RNC uyobowe na Kayumba Nyamwasa, bakaba bashyira mu majwi Generali Ntawunguka Omega umuyobozi wa FDLR. Birumvikana uyu akaba ari umugambi wa Kayumba Nyamwasa wo kwiyegereza abarwanyi bo muri FDLR agendeye ku badafite ibyaha bashinjwa. Rero urumva ko ibi byose abyishwe inyuma n'uwo bita Kayumba Nyamwasa. Rero akaba ari we ushaka kwiyegereza aba barwanyi ba FDLR kubera ko ngo agendeye kuba badafite ibyaha bashinjwa. Ubu ugezweho akaba ari Kapiteni Bubu Richard wari ukuriye ibirindiro byahitwa Kirama muri groupement ya Bwaranda Kibirizi ho muri tereware ya Rutsuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko indwara yamwishe isa neza n'iyishe Koloneli Rutaganda Jean Damascene Mazizi uherutse gupfa amara abira hagakekwa uburozi, ndetse bivugwa ko wabarutsaga ubwo burozi ari umwe. Rero urumva ko babarwanyi bagendaga bapfa bikekwa ko ari uburozi bwagiye bubica kandi ngo wabarutsaga akaba ari umuntu umwe. Amakuru aturuka muri Rutsuru avuga ko General Ntawunguka Pacifique alias Omega ari we uri inyuma yo gusenyuka kwa FDLR akajyana ingabo mu mutwe wa RNC ya Kayumba Nyamwasa, akaba yaratangiye kurimbura abo badahuje ibitekerezo hakoreshejwe amarozi no gutega ibico. Mu bagiye bagwa muri ibyo bico harimo nka
Generali Secyugu Grabo, birumvikana Generali Karebu na Colonel Blaise barashe bakamuhusha ari kwivuriza muri Uganda. Rero numva ko bamurashe barasho bita Colonel Blaise, baramusha rero ubu ngubu ngo akaba ari kwivuriza mu gihugu cya Uganda. General Nahunguka Pacifique Omega afitanyije na Colonel Ruhinda ngo baramaze kwakira akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 300 by'amadolari kugira ngo basenye FDLR igice kinini bakijyane muri RNC. Bamwe mu barwanyi ba FDLR bemeza neza ko General Omega agambiriye kwica benshi mu ba ofisiye bahoze ari inshuti za General Mudacumura kugira ngo umugambi wa RNC uzagerweho neza. Mu bakekwa bifashishwa na Omega mu kuroga bagenzi be harimo Lieutenant Gilbert Mfurwamazizi. Bivugwa ko rwagizwemo uruhare na Majoro Obadia wari usanzwe amwungirije, akaba ari nawe wahise umusimbura. Bakaba bashinjaga Colonel Mazizi ubutagondwa. Rero mu bindi bashobora kwicwa vuba harimo umwishywa w'umuyobozi wa FDLR General Byiringiro Victor, wo mwishywa we yitwa Colonel Ndekwe. Uyu ngo yahawe uburozi na n'ubu aracyaburwaye. Harimo kandi General Matovu, Major Bizimana Janvier uzwi nka Togores, Colonel Nyembo n'abandi bagiye batandukanye. RNC nubwo igitera imigeri muri 2019 ikirere cyabahindukiyeho ubwo abarwanyi ba RNC kimwe n'indi mitwe yitwaje intwaro baraswaga bikomeye n'ingabo za FARDC, bituma abarwanyi benshi bicwa abandi bafatwa bari muri retired Major Habibu Madatiru boherezwa mu Rwanda. Ubu bari imbere y'inkiko babazwa ibyo bakoze. Rero ubusanzwe RNC iterwa inkunga bikomeye na Uganda, ndetse umubano wa Uganda n'u Rwanda umaze igihe urimo agatotsi kubera guharuga RNC kidegembya muri icyo gihugu kandi igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo RNC yakubitwaga inshuro n'ingabo za FARDC, bivugwa ko Perezida Museveni na Kayumba Nyamwasa byabariye ahantu nyuma yo kubona imigambi yabo ishyizwe hasi, maze ibyo batekerezaga byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda bihera mu nzozi. Kwihuza na FDLR by'abarundi muvuno kuri RNC, nubwo na FDLR itorohewe dore ko benshi mu bayobozi bayo abatarishwe na FARDC bishwe n'amarozi y'abagenzi babo. Urumva ko rero hari byinshi bigenda bivugwa muri iyi mitwe yombi yaba RNC ndetse na FDLR, aho bivugwa ko FDLR ishobora kuba igiye kwihuza na RNC ariko wumva atabyemera akaba yakwicwa. Reka rero mbashimire, mbifurize kugira umugoroba mwiza cyane. Imana ikomeze barinde.